Goeienaand, is juffrou Kamfer, ook bekend as Juffie. Ons fokus op voegwoorde, conjunctions. Dis wanneer ons twee sinne met 'n voegwoord verbind. Daar is 3 groepe, sin 2 is die een wat verander. Die voegwoord wat jy moet gebruik, sal in hakies aan die einde van die sin wees. Groep 1. So this is the conjunctions for groep 1. Sowel as, of, nog, maar, of, want, en doch. There is no change in the word order. Die seun is moeg, hy slaap nie, want. So in group 1, the rule is you rewrite the first sentence. You put your comma. It is only when the conjunction and, en, you don't add a comma. But all the other conjunctions, you have to place the comma. And then you add your conjunction. So group 1, rewrite the first sentence. Add your comma, add your conjunction. Rewrite the second sentence. Put your full stop. But now you have to remember, if you look at sentence 2, he starts with a capital H. This is not a personal pronoun, so it joins sentence, conjunction means it glues sentence together, so it can be one sentence. Die seun is moeg, hy slaap nie, want. Groep 2. Dis daarom derhalwe anders dan daarna intussen. Nietemin gevolg al tog. Nogtans. Group 2. Verb 1 in sentence 2 goes to the middle straight after the conjunction. Group 2, the rule. So you have to remember or memorize or study the conjunctions that is suitable or that fits or is of the groups. You have your group 1 and this is now group 2. So group 2, rewrite the first sentence. Add your comma, add your conjunction. The verb in the second sentence will come straight after your conjunction and everything will follow after that. Again, rewrite your first sentence, add your comma, add your conjunction. Underline already when it's your original sentence. The verb in the second sentence comes straight after your conjunction. And the other words in sentence 2 follows after that. Die seun leer nie, hy dryp die vraestel daarop. Die seun leer nie, daarom dryp hy die vraestel. Groep 3. Waarom, indien, terwyl, hoewel, alhoewel, asof, as, sodra, sedert, daar, dat. Verb 1 in sentence 2 goes to the end of the sentence. Ons is bly dit is vakansie omdat dit vakansie is. So all the conjunctions in group 2. 3. Apology, in group 3. You rewrite the first sentence, you add your conjunction, add your comma, add your conjunction. So the verb in the second sentence, it will now end your sentence. A verb in the second sentence, add your sentence. Let us recap quickly. Group 1, nothing changed. Rewrite your first sentence, add your conjunctions, and then you rewrite your second sentence. It follows. Group 2, rewrite your first sentence, add your conjunction, add your comma, add your conjunction. The verb in the second sentence will follow after the conjunction. Group 3, rewrite the first sentence, add your comma, add your conjunction. The verb in the second sentence and your sentence. Group 3 is at the end so that the verb goes to the end.
Verbind die volgende sinne met die voegwoorde tussen hakies. So, at all times your conjunctions will be at in brackets at the end. Ons is moeg, dit is laat, want die kind is nie honger nie, hy sal sy pap eet, maar ek het nie hard probeer nie, ek het nie gewen nie. Daarom, jy moet jou huiswerk doen, jy gaan gestraf word. Anders, jy moet probeer, iemand help jou voordat. Hy skaats goed, hy is lomp, alhoewel die gesin was baie verlig, die inbrekers het hulle nie seer gemaak nie, omdat Wilna en Sandra is 13. Hulle speel nog met Barbie Popo, tog. Christiaan en Ronnie is nie meer maats nie. Hulle het verlede week beklei omdat ek het verskoning gevra, ek het 'n fout gemaak, want Steve wil speel, sy been is seer, hoewel ek wil ook gaan kyk. Ek moet môre saam met my ouma gaan, maar die uitstappie vind Vrydag plaas, dus die weer is lekker. Indien Nadia het nie kos saamgebring nie, sy gaan by die huis eet. Daarom. Hier is die answers. Hier is die antwoorde. Ons is moeg want dit is laat. Die kind is nie honger nie, maar hy sal sy pap eet. Ek het nie hard probeer nie, daarom het ek nie gewen nie. Jy moet jou huiswerk doen, anders gaan jy gestraf word. Jy moet probeer voordat iemand jou help. Hy skaats goed, alhoewel hy lomp is. Die gesin was baie verlig, omdat die inbrekers hulle nie seer gemaak het nie. Wilna en Sandra is 13. Tog speel hulle nog met Barbie Popo. Christiaan en Ronnie is nie meer maats nie, omdat hulle verlede week beklei het. Ek het verskoning gevra, want ek het 'n fout gemaak. Steve wil speel, hoewel sy been seer is. Ek wil ook gaan kyk, maar ek moet môre saam met my ouma gaan. Die uitstappie vind Vrydag plaas, indien die weer lekker is. Nadia het nie kos saamgebring nie, daarom gaan sy by die huis eet. Baie dankie dat jy ingeskakel het.